ole ai tun tuma hianin khawvel pum puya United Pentecostal Church International noya ramhrang ranga National Church te into khom na lian ber kum nga dana nei trin Global Council ti chu St. Louis khopui United States of America kan UPC General Headquarter thutmuna nei ania he Global Council hi chin chu klem han soila kum nga dana nei thin ania ti chuanin kan nei hunung ber chu kum sang ni le som panga November thla khan Sri Lanka khopui Colombo nei ania ti chuan kum sang ni le som ni kha St. Louis USA nei tura phar thlu ania chuti rual chuanin St. Louis alorem chan lo chuan backup city Jerusalem thlan ania nima sela rin phak lo in khawvelin tripui na deu mai COVID-19 aturta chuwang chuanin kan hun pui poimo nei po khoi munami po son fik ngai ta chung ko program ani mo Kohhran program ani mo rampu mo khawvel pum ho bang po chuanin Global Council po hi sang ni som ni ahun taka nei thei lovin min siam ta ti chuan ho tu ten an ngai tu bo ruak zalen deu kum sang ni le som ni le pani November ni som panga tang ni som pasari chung khan an ron ko le ta amun St. Louis khan ani kan international headquarter the world headquarter anti UPC khawvel pum puya kan mun pui nei ani anin buat sai na sale he Global Council hi America nei voi khatna ani an phura engkim maya rom manna ro pui tak mewa chu ram Kohhran National Church sawin palai pani theu an tir theya kaini India marchaki kan vanaya kan area pona missionary kan tir chu ave wangin Bhutan ai oin palai pakhat kan tir tel ve thina ti chuan North East India ai o pani ba ka Bhutan ai o pakhat pathum kan kal thema ra chu tun truma hian kan ho tu te then khat kan General Superintendent tiamin visa lama consulate office ten interview an pek theilo wangin an harsat nan tok tan kal theilawa ti chuan kan General Secretary Reverend Zoming Than Zamanen kan thok chuak thata chu Global Council ni phungle akal phung tlangpui deu ani Global Council hian kan chairman chu Reverend Dr. David K. Bernard ani UPC International America kan headquarter General Superintendent na thoklai ani ti chuan co-chairman chu Reverend Bruce A. Howell ani hi Global Missions Director na thoklai ani anni panin ne takin min kai hruaya kan secretary tranglai chu Reverend Marco Tilo Oviedo Bogota Colombia South America rama kan National Superintendent ani ve bokani ero hi chu Spain trong mang ani Spanish trong mang sap trong ina til thei vak lo bula trong le tu in an thut chil reng thung ani tiang chuanin khawvel mun rang atangin palai kan kal khoma keini han chiar dana chuanin voting right nei vote pe thei member kha chu za som nga zet zot nia ma se khulaya boi pui tu tele nu pui fanau te hruai tenen kan vaya bel khom kan international website laman ron tarlana chen mi zathum vel bor apum puya chen kan ni an ron tia chung chu apalai kal khom te ni ram rang an lakal kim theilawa chan chu kan chevela po barma ten kal kha theilawa chuanin chan chu heng COVID awang hianin America in ram ranga consulate office da ten line hong thamu malo chu wang chuan palai ten lakal lei thei lom lowa Africa khomol puilam atang te pon kal tur ngoi te an kal lei thei lowani ti te kha kan sei bengvar masadu ni se thawme te chuan council kan nei na mun hi hotel embassy suite antia St. Louis mun kan neya hotel chong som pakhat chuang ania lian pui mai ania chuanin palai ho ram sanga tang kal kha chu kan thleng khom fika anni conference hall le an dining hall te engkim mai an room rang kan mangta ti chuan khumi St. Louis kan ho tu lian te chu khulai hmuna in le lo nei fek ani wangin an in le lo tangin
กันcouncilข้าอันนี้อันรอนเตลเวทุ่งhotelอันรอนเรียกลูดเวแล้ววะมีขวลแข่งตู้กันเนี่ยล้อมแค่นี้จู hotel กัลเวง่ายแล้วเว้อันเตียเตียงชวนนินhotel embassy suite hotelเลียนปุ้ยไม่5 star hotelกันแข่งคอมาอันนู้นตักเจ็ดมายาลิมอมตรงช่างมังกันหันอินมุขมาตรงกันอินเชื่อตั้มเราเทนเตไปจูตรงเล็ดลิงตุนอมเราชวนนินจุดที่เราชวนนินมายาจูงแต่จู UPC เวกวันรำกายตุ้มเวกกันเนี่ยลิมอมอังเริงคบมายาทูกันหันสวยปนSpanish ตรงเต Portuguese ตรงเต French ตรงเต African ลำตรงเตนนั่นเล็ดลิงทรีนะอาทิลิมอมคบมายากันละเรียนง่ายเราแรงตรงเตกันหันทรีรีริงดเตปะค่ะเองลำเงยสวยงติไม่ตุรนี่จะเตียงชวนหุ่นลิมอมตะกันจุมังอันนี้ที่ชวนcouncil ในตุรกันกัลกงฮีมาสบิรันหันสวยใจละไอโซลจังอิน November นี่กัวนี่ลายนี้Indigo Airline in Delhi กันปั่นพลาแต่ชวนอาจารย์ชวนอินเดลีจังอินดูไบเฮา United Arab Emirates เขาหน้า Fly Emirates in ดูไบกันสุขพลาแต่ชวนอินอันมานี่เขาหน้าพวกอินดูไบจังชวนอินวอชิงตันกันปั่นเละตานี่ตะลำกันนี่วางอินนี่กัวกันชัวข้านี่กันพลาเซล่าอเมริการำเละคนมียุโรปรำชวนนี่ขกันจุกมุทักเจลวางินนี่ลายนี่กันชัวข้าอตุกนิสอมโนเวมบาร์นิสอมทาร์สเดียวอชิงตันจุกันทอกลุตตาแต่ชวนไอโซลจังอินเดลีจุดาร์การทุ่มเจ็ดจุดกันทอกเดลีจังอินดูไบโปดาร์การทุ่มเวลบอร์กันทอกดูไบหุ่นเองอมเซนกันหันหาจนนูอินดูไบจังอินวอชิงตันข้าอันนั้นทอกตาเฮตายุโรปอัฟกานิสถานลำจุงโซนปากีสถานลำนายกันเฮร์กัวลาอันตแลนติกตุยปุยกันทอกคู่มาติชวนินกันทอกสันไลเบริชวนซีเลเวลจังกิโลเมตรสองปักจุงละมาเตทอกนักอาอินวอร์กังดูไบจังวอชิงตันกันทอกลุตักข้าดาร์การสอมปลีดอนทอกันทอกชวนวอชิงตันมุนดัลลัสแอร์พอร์ตอันที่International Airport of Dallas อันที่ตัดชวนนินกันจุ่มลุตตากันเทียนป้ากุไลเมริลานามิโซ United Pentecostal Church เขาทันเอ็นเขาตูปาสอร์กับเลียนันมินเหล่าหมวกอามาการินชวนวอชิงตันจังชวนอามาเจนนะอินเล่เหล่าเมริลันปนินแอตแลนตาฟังจูมีนิงานีทาร์เซนีจูอินักกันกันหาโจลทีละไตรละมาขานินขุดลายกันซับกุรันเรนจอนโอเวอร์ตันกุสัน Cross Creek Apostolic Church สันติUPC KohhranเบียกอินเลียนปุยมายBible sharing เตเล topic study เตกันวัดเตลเวียคนลิมตะกันมังติชวนปุโจนะเรนจอนโอเวอร์ตันปนลีอินเตมินโซrestaurant te min kalpui hun limum ta kan va mang te suan atuk zirtom ni kha kan han ha chola khuwa chia avot vur maya america ram tun la avot to khop maya -0 noya -3 4 te then chut la tha zur te sur sung sung che tiang chuanin khovo lai tak ani omeru sur bok nen zirtom ni november ni som pakhat ka chuหาจบนานกันมังตุกโนเวมบาร์นี่ชมปลินี่อินรินนี่ค่ะคุไลคูวอชิงตันบอร์เวลคูโพโตมอกริเวอร์อันที่โพโตมอกริเวอร์คูนินเวอร์จิเนียเตเวสเวอร์จิเนียเตแมริแลนด์เตวอชิงตันเตคุงบอร์สเตทช่างคูอาลาอินทรีโคมาบัลติมอร์เตโปอันนี้นิวยอร์กโปไนเตอมานิวจาร์ซีเตโปไนเตอมาคุงไลบอร์คูนินทิลมุตูร์ตัมตักสรการมุนปอยหมดเตอมาไวท์เฮาส์เตกันวัดลีระตินอันโรเรลนะแคปิตอลฮิลอันล็อกซาบาเวอันนั้นยังจูมุนเตจุกันวัดลีระตินเพนทากอนมุนมันกุมาอันเท่าในนั้นสุดเววอลเทรดเซ็นเตอร์บากอันสุดเตลเวลักค่ะอันวัดลีร์บอกมาเสลีร์ไม่เล่าจุดชูงะลุเทนโล security ไตเดมมาจุดยังเตจวนยินรินนี่ขันหุ่นกันมังอัดไหลละไม่รอชวนกันรองบอลปุยคุไล
Maryland Mizo UPC kan tual upa Josepha in thar lo lei ve a chumi in thar lomna in khom te chu kan va manga Reverend Zongmin Thanjaman pathian thu asoya hun lim takin kan manga ruai te kan tre chaw te kan kil hawa te chuan tu November ni som le pathum pathian ni kha America rama chuan thian te ni Friends Day antia Reverend John Overton khan ma ka kalma dai tangin i local chuan pathian thui sei tur ne ka ko rana atia sap ho ko rana Friends Day ya pathian thu lali suan boy ka ti to long cheu thian te ka ti to zong chu ti thu mang khan ka thei ang to gin pathian thu kan sei ve an limpui ve phian mayan fela lo hallelujah lim takin hun te kan manga te chuanin tlai lama dar li le chan ve mizo ko ran service om ve le chumi pu overton a bi ina bok chuanin na paka pako ran te ni ve thunga mizo service in hun kan manga Reverend Zongmin Thanjaman chi bai buk na te soi nuwa pathian thu cha gen ka soi ve le te chuan hun lim takin pathian ni November ni so pathum ka kan mang zo ta chu menu chuanin November ni som pali tho tran khanin kan council nei na mun tur St. Louis kan headquarter chu America ram tho na Southwest Airline an ti chu chuanin thok thavele thung ta tlung takin darkar ni zet kan tho nuwa kan thleng thla airport kuta St. Louis Lambat airport an tia kan regional director Ron Linden Saman akarnal dek main min lo mu ka khuwa fot khom ma vin tu mai khuwa kha chuanin kan hotel khel na tur embassy suite kan ti khanan in akaren min phurlut ta kamini khachun chote min kil puya ti chuanin hotela kan in ziak luta room pran ve ve min lo da puzo hi chong chung zo ka oma ke chong nuaya ka oma tiang chuanin room nuam tak mai mani lu sen lo tur ang khopa room zawa nuam deuh mai min da ti chuan atlai lama Australia kan oversee mission director Reverend Jonathan Downs ate an chung koin an ni chun kala nu pui fanau te nen ti chuan Reverend Jonathan Downs an kar hayara kulai om chungin min phur chuaka ni howen zan ri te kan kila lim takin hun kan manga ti chuanin kan thlen ni November ni som pali thotran ni chu zota atuk November ni som le panga kha council hun kan tran hun anita chuanin November ni som panga jingdar kuwa council kan han nei tran ta ro kan rela mun sang sanga Asia region kha mun khata ro kan rela kai ni ti chuanin Europe region mun danga North Africa region mun danga America lam North American home mun danga ti chuanin Pacific mun danga tengkhanin South America mun danga region pariat ang kan ni chu America pona region pasari om to ti chuan America ku region khatin om region pariat te khan rangin ro kan rela tuna tanga kum ni le chan ve sang ni le som ni panga marcha hianin hemi tuna global council pui ni lo global council executive ante chu mi som li le pakua vel kal theina kha a omle dona chu mi ai o palai tur chu kan reason tina tang khan kan thang ti chuanin chu mi global executive council sang ni le som ni panga marcha om tur chu amun tur kha reason tinin kan rotta chu executive meeting in amun tur kha an ron nem ngeta ta chuanin ke ni Asia region rot Osaka Japan kha atluta sang ni le som ni le panga marcha lalpa lo lakal lo ni chuan Osaka huna tuna global council pui ni lo atezo nei turin ruam manna oma ti hian kami global council pui le executive global council kha anma ni kha chu kumnga dan ve ve omrualin a council pui le ate kha kumni le chan vein ban le ta ti chuanin kumnga angzela ama le ma kha chu kartlana ain ban le ta van kumni le chan ve zela ti khanin ain ban le chota ke ni sierama hianin region tin kha sub region pathuman tren le veka chumi sub region a chuanin missionary io le national church io kha an thlanga tin panel chungmi te andam lo len theilo wakal tur kha
an thlang vele veka ta chuanin Asia region nuai hianin East Asia an tia chu khi mi Japan te ahlalam hilai ho bor ai o Turkian missionary ai on Reverend Lionel Dubs an tia China kan missionary thok lai than ani a panela hianin Japan rama missionary Les Clevenzer than ani a National Church ai on Japan mi unapa matsuya than ani a akal thelo thula unapa Seiken Yokoyama than vele ni thunga ti chuanin Southeast Asian te Burma te Thailand te khilam ai o kianin missionary ayon Jos Barsoti thanani a panela unapa Jak Kolbak thanani a Ramko National Church ayon Reverend Pamanga thanani a panela unapa Duangdin Laudi thanani a ti chuan keini omna region South Asia kan ni ve thunga South Asia hian missionary ayon unapa James Corbin thanani a akal thelo chun unapa Lalmalsawma akalanga chun National Church ayon unapa Khalid Parvez a Pakistan Superintendent thanani a akal thelo pal a chuanin unapa Lalmalsawma Sailo North East India panela dani boga chung chu ke ni Asia pulbi kina kan rel ani a ti chuan chu minu chuanin November ni som panga thole ni tlailam dar nia khanin regional missions Global Commission for Regional Missions antia khawvel pum huapa ma ni area pona missionary tir chuakte in mu khomna omve thunga Reverend Linden Saman ACI o in regional director kakalanga ti chuanin National Church ma ni rampona missionary tir chuak ai o in ACI o chuan una Lalmalsawma kal ro se asia min appoint vet yang chuanin chu mi meeting chu kavatel ve a Reverend Bruce Awela kan global director in a kai ruaya ti chuanin keini po Odisha te Bihar te Andaman te ti chuanin Bhutan te khang ho kan area pon missionary kan tirna muna kan missionary te mingle kan thok tu zat le tu te chome ti kha engkim mai report min chiar chu tira an ziak lut veka ti chuanin ma ni area pona missionary tir tamber pol kan lo ni ve North East India an lom ve khok mai kan ho tu te po lom thun soi ve mola ting chuanin chung ma ni area pona missionary kalte en kol dan turte akai hruai dan turte thilpoi mo tam tak kami regional commission khan kan rel ta global missions khanin ta chuanin chung kan ro rel te chu pathum lai ani chu council meeting pui a pompui turin resolution committee kan thelu ta ti chuanin ro rel ni kan han ne po ani danga kan han ne po chu mi thil pathum kan thelu chu global council khanin apom ta vek nge nge a chetiang chuanin thil kan missionary te omphung tur an omdan tur engtin nge nan wa thoang engtin nge fan an don ten lo ti ang engtin nge an to lo nu an ho huna engtin nge an thil kal pui dan tur ti zong zong kha chip chir de mai kan rela chung te chu commission puin council puin a pom ta chu ani khat ni chun lam hun kan man dan tlang pui ni a chuanin zan hun alo thlenga council kan tran don tak ta te chuanin zai pol trang thaet otin tharau boru ne nan ron zai tu tur ta chuanin keikha ahun mang masabel turki not address pe turkhan min ruat sia chuanin kan vading phea pulpit lam stage khan anne jon chairman le co chairman pu banara le pu Bruce Awela ti lo kha chu tu seitun lon chho ti lo chu stage lama tu man om ngai lawa ta ke mani lam tual thut na tang kan thut muna train kan pan mai zela chuanin kan vakal chuaka kan regional director Reverend Linden Saman introduction an soya tuna hun ron mang tur hi chu tiang kha tiang chunia ten notice in dia hi Kohhran chak ania report bu po thatak kum tinan nei ji hei tun trum po miron ken sak le a ten chu baka chuanin anni khi khawvel pum puya Mizoram khi UPC bit na ber a percentage sala ka UPC a percent that na ber ani antian soi vele a chung no chuanin
min han ko ta ke chuanin pathian thu zona bung khat thu chung mi te chu ti sadu zonga rin lo ti sen rin lo pathian rin ani ti thu mangkhanin keynote address ka pe a khawvel mun tin atanga palai local te welcome na te thu soin pathian thu lalpan kan zawain min du'a tuna hin khawvela hian mi hring hi billion riat kan tling chhota ni min pia maya khanin chung ho su eng tur chuan lalpan sipai rual makta duai nga chuang khawvel mun ranga min da regional director te America ramami le global mission hnuai mi te kan chuang chewa kan missionary zong te po kan chuang chewa an ho tu te po kan chuang cheun malang nei kan troi on tlat zel don ani ti thu ka soya minute som don tho hun ka mang ome tiang chuanin chumi zo chuan kan international superintendent revit banatan pathian thu aron sei chun zom ta tiang chuanin ke khanin ka thu sei pa khanin khumi world headquarter global missions office da tur mizo holy bible kha kan ho tu te present na kan nei bok tin kan report bu te kan present atin mizo kor te kan ho tu te kan ken thlak sak ve kan present ve boka lom thiam le maya eng chuanin kan hun man chungin chu tiang chu ani khat ni November ni som le panga thole ni chu kan han mang zota te chona tuk November ni som le paruk Thursday ni lai ni khan November ni som paruk ni lai ni khan hun tho ni na kan han tran le da ria ta tangin bul kan trana kan in khoma pathian tu soi tu rang rangin pathian tun soi ti chuanin thil chi rang akara item anron zep thina ta chuanin rorel aron kar la thin boka poni se adite lutu khachuna in lu khal thewa na kina hlom deun karon soi anga ti chuanin chawmalam zong chu chu tiang chuan hun kan manga chan hudar khatat rahan bas lian pui pathuman ron chop chuaka ta chuanin kan headquarter ber world headquarter anti Weldon Spring ami St. Louis ko pui chung ami tho kan va tlo chuak ta chu kan va tura an staff ten min lo dong songa department lian pui chi rang an oma nu ho te chuanin apostolic men pa pol kan tiang chi te thalai youth department te chuan children ministry Sunday school kan ti te publication te ka tiang khanin atam khup maya thok tu khu anin khreseng vek big lawa an organization le na wangin zani borvel chu kan niange antian ni pon figure dik tak khachu soi mai har santi ve chuanin kan vatlo ta group rang min thena ta chuan guide kan nei zela chong thum ania chung te chu kan han fang kuala chu min hu chuanin remoi to kan fan hu chung kan tlan chu san le an Bible School Arsan Graduate School of Theology kan ti mun St. Louis ko pui chunga mi tho Missouri District Headquarter Missouri District UPC Headquarter thut mun ni bok chu min vatlo pui le ta library lian pui te dining hall te anjirna mun ten chapel te kan va fanga ti chon Missouri District Headquarter kan va fang lut boka ta chon tun ma UPC lo din ma revival alo thentira mi masate thlak ten lo tar bi tiang khan museum ang deu ane chung ta chu mi ta titlai khop mai kan thir kuala kan en kuala chung nu chuanin chu mi arsan campus a chun kan kir le nai te ke kal pha kan a ta chuanin zan ria kan kil ho ta cho tui nai deu mai mi zani rol ei kan lo siama ta chun kan ei khama resolution committee thuta resolution committee hian chairman chu Reverend Scott Graham UPC kan general secretary treasurer ani palian pui mai thau pui mai general youth president te polong ni to thina member hian Reverend Randy Adams te Reverend Sinas Sami Panusami te Reverend Eric Winkeller te Reverend Samuel Transcosio te Reverend Zoming Thanzam te Reverend Kirby Parker te Reverend Jimmy Prado te ania reason tin ai o khanin pakhat anron thlanga keipo
thu telvela mintia kan general director Bruce Welan pujawa ka watroi om ve tiang chuanin kan rorel tur agenda palin ron chop chu kha uluk dewin resolution committee hena clear tiang chuanin chu rorel na flora phar turin karlawa pom fela chu minu chuanin arsan campus an chapela income kan va zom vele ta income na hun lim om deu mai kan va mang ti chuanin income na kan nei zo bus box chuanin kan hotela min phurlet le ti chuanin ani ti na November ni som le panga ni lai ni chu kan mang zo le ta ti chuan tu thum na kan zo ni tur November ni som paru Thursday lo thleng le ta jing da ria ta tang kan bur le ngara devotion program te ten thil chi sang Paul chi sang in a presentation an rod nei te le ro rel te en kar thlaka no Paul chan pual te pawm tiang chuanin hun kha program kha khat takin bit takin kan mang te chuanin ni thum ni chu kan zo fel le ta atlai lama kan global mission director Reverend Bruce Welan lalpazan ri sakramen alim om le maya kan lim kan loma lalpazan ri sakramen an the na sakramen no te po ke ni tre le engomati to lovin thil khatiang ang kan sakramen in na no tiat lek hi achung lama wen oma anoi lama achanga oma chu ei tur zo kan ti huna po hona eya khatia ti mai tur khan amal te ten min ron sem veka ol sam phian maya chung te chu thil limom deuh mai kan ju tong ve bok te chuan lalpazan ri sakramen kan kil zo chuanin kan global council pui chu alo top ta executive global council Osaka Japana Mars la sang ni som ni panga nein global council pui nei le na tur mun chu arel vele dona tiang chuanin in rel chok chho zela chu khoi muna nge kan nei le don a riat lawa te chuanin kan sayang khan program akhat la ta wangin khatikhan a detail takin a soi lei the lawa sayang khanin kan council chunga hun mang tu le thu soi tu te chu ti hianin kan khai khom taila Reverend David K Bernard USA chairman global council ania Reverend Bruce Khawvel USA co-chairman global council ania Reverend Duncan Karuku Kenya Ram superintendent ania tin Reverend Ogard McCoy Jamaica minia Reverend George Urueta Argentina minia Reverend Paul Broku France minia Reverend Stan Harvey Australia ania Reverend Ricardo Mendoza El Salvador ania Reverend Lalmalsawma Sailo India ni bok yang chuanin heng mi pakua te hi thu sei na hun pek an ni teng chuanin ka soyang khanin khawvel rambung sang atanga palai kal khom kan ni trong pakhat cho man thelo thu sei jong hi trong chili Spanish trong le Portuguese le French le African trong te in le lin thin ani te chuan council chuin kan ro rel hianin soyang khan pali oma pakhat na chuan article of faith mi hring siam let luk na ti chu tun lai khawvel mi hring dun mun thlirin kim changzo ka zia that ani hei article of faith mi ani wangin khawvel ram ranga national church general conference pom turin ron thon le vek don ani then global council policy and procedure chu kan amena nichina ka sayang khan regional missionary kan region pona missionary tirte enkol tur chungchanga regional advisory council kha kan siam bela chu policy en thun bel turani ten pathumna chuan Europe and Middle East region kha Europe region le Eurasia and North Africa region tin ko ran ro rel na khol sang in lo thren to chumini wang chuan global council policy and procedure khan khamikai noi lai portion kha an amena antinan region paru ko thin kha pasari ti thak turte katiang thil engamo regional opian tharta ka wang thak bel tur lai te amendment khani ten regional missionary lockdown de enkol dan chungchanga global council policy and procedure po siam that ani boka chu tiang chu kanzu rela khang kha
kan juk ro rel pali te chuan chin ka siang kan ti chuan in Global Council Secretary hi tikhanin ahuna lo to vele ta South America region ayo Colombia National Superintendent Bogota mi Reverend Marco Tilo Oviedo khani ahuna to pa te chuan Council Secretary khachu a chairman khachu North American lam Superintendent le Global Mission Director kha chairman le co-chairman an ni Secretary ro khachu khomol pui kan in ni chok ta region kha dun trum hi South America region kha Colombia omna ni South America ni to pane chu mi zo chuan alphabet kala wangin A intran region hoin bulan tran vele ngai to A intran kha Africa le Asia an oma ta chuan alphabet an ti khan Africa chu A dota A follow oma Asia chu A dota A soma wangin Africa atang khan ti khan atran chole Africa zo Asia huna lo ni vele nga Africa rammi kanan thanga vot kanan thlak dar tara pe paran ron seman ron khonle missionary hovin ta chuan Kenya ram an National Superintendent Reverend Duncan Karuku chu Global Council Secretary tan thlang chuak vele ani hianin kumsang ni le som ni le panga thengkha March la thengkha Council Secretary na thokanga sang ni som ni panga khan Council Secretary thar an thlang vele don ani ti chuanin kangkha kulai kan hun phan dan tlangpui le an thil ti dan tlangpui ani khang main line ba ka khanin khawvel pum puya chom dol na thok pol compassion service international lamte Bible school lamboi puitu Global Association of Theological Studies te tin Arson School of Theology te Graduate School of Theology te Ladies Ministry te World Evangelism lamte Unreached People Group lamte Pentecostal Resource Group lammo phurtu theuten anma ni chan pual kan khiat turchi presentation poimo tak takan ron soya a soft copy temin pe atin hard copy te pon min pe boka khawvel pum huapa UPC malang na han thira han mu chuanin aro puyatin tharawin ko rana chu san lawa mi engmi pon pathian thu ron soi sela trong le ngai poni se hallelujah le praise the Lord han tiang chilal pa fagen umro seti kha diklai main achol lawa alim oma apur oma pathianin ko ran ho ala ompui zia lang chiang em tin soi mai lo tur zinga chuanin an hunan mang dik em minute som pe kan ni chuan dik takin an manga minute som ni pe kan ni chuan dik takin an manga ti chuan program le kha engma an subuai ngai lawa chu tharawa an kha te lul nen an van en ton te lulem kan tia kan rama te po hian a thei chin hi chu kan en ton ve tharau zalen na kan hon rual hianin hun in book thu ale hun in ser chuang ani te phei chuanin heng ang hi kan tharau lam zalen na te po kan man thiam zel hi thil poimo tak ni in ka hria chu ngai thatu te ne ko ran member te po kan cha tel ve du chewa te chuanin kan council pui azo nuwa chuanin holam karon nai ve le ta November ni som le pasari ningania council kan zo chu atu November ni som pre zir to pa khanin St. Louis kan hotel tang chuan Reverend Linden Saman miron pur chu le lambat airport St. Louis airport min da thale ti chuanin airport atangin Southwest Airlines America ram thlo na bokin Maryland kita Ronald Reagan International Airport kan thlo lut le ta chuan kan thian pa pastor ka pa bokin karin men long mu kha zir top zan chu ina kan riak le in khom kan buat sai done tian ina in khom na kan neya ta chuan ren jong min than zaman pathian thu cha asoya kein thil engam mo ko ran ho te chi bai bu na le ngai poi mo zong te kan soi ve bok tun trum kan zukal hi Maryland kan unauten kan kalam kan holam kan cham chungin theiang kongin buai puya aro pui tak me watin thil lo tak chu Maryland kan ko ran unaw paka pathian nu farnu nu te chumi farnu kung te le afa nu le fa pa han chung ko member pathum chu ko ran danga oman ni ama se pathian thun lo zong an lo zonga
ปะเทียนประคัดถูเตเลบัพติสมาถูเตอันเราปะเทียนนี่นะเราเรียดตีระไอ้นี่ปนกันชุกินปะเทียนถูเตกันหันสวยปุยะแต่ส่วนสมารีไม่เชียเนี่ยนะไม่เชียอีมิฟิลฟังอ้อยกันนี่แต่เราเกมานี่เงี้ยกันหัวกันอ้อยตาเตียละลิสัวจุงจางสุกรมุนะอันตีนะอังไม่คันอันนี้ปนปะเทียนถูจุเกมานี่เงี้ยกันหัวกันมิดลัลปนติวาเรนเตียอันป่าสุรเตอันนามาสันเขาขันเต้นเราว่าโฟนUPC อันลมเตลมปุยอันลุงไงเตลุงไงปุยรองบอลตูรินกันลุดโดนตาอันเตียนวาริลคลับที่สัตย์ละชวนอันนามาสาที่สุเขาขันนวมเละทลายตามันเนี่ยเกนิตจูจุดยังอันเรามาเสลัลปันอากวะกันเนี่ยนั้นเราหัวกันลมเล่มายาจุงเตจูเมริลันเขาขันโปเมมบาร์ปฐุมเจ็ดอินกันชุงนั้นปุ่นเบลเวะเขาขันเอาเต้นอินเป็กนันสามีอันเราลมเทียมแต่เชื่อจันขัดโนเวมบาร์ในสองปริยัติข้าอันเรียกเล็ดตุกโนเวมบาร์ในสองปกัวอินรินเนียข้านินดัลลัสแอร์พอร์ตวอชิงตันบกขันอินพูร์เพย์เลอุนาปกาวันมินวัดละแต่เชื่อนินUnited Arab Emirates เขาทอนะ Fly Emirates บกินวอชิงตันจังชวนดูไบกันรันทอเลงารดาร์การส่งปนิจวงกันรันทอเลวันบรูกสังตะกะแต่ชวนดูไบกันจุมาแต่ชวนินดูไบจังชวนินอันมานี่เอมิเรตทอนะบกินเดลีโนเวมบาร์ในสมนี่ปะเทียนนี่ขันกันรันทอลูตาไอโจลำตั้งเอาแล้ววังเดลีปะเทียนนี่ขันจามแต่ชวนตุกทอจนโนเวมบาร์ในสมนี่ปะขตะขันินเดลีจังอินอินดิโกทอนะอินไดเรกินเลงปุยกันรันจุมเวเลตาเลงปุยกันชุงเตกันทอกปุยเต้นมินเรามัวก็เตียงชวนลิมตะกินกันอินมุขอมเลตาจะชื่อกันจินกองกลางปุยจันจินกันสวยเทนิเซล่าแห่งกันจินนะจงเห็นปะเทียนก็รันหูเตจงใจปุยนะกันดงนะซาวันบรูกซาตะกันกันไลเตมุดหุ่นบีอินอังโลเฮลัยกันมุดบอร์หุ่นก็คุลามาชวนินอันนัทหุ่นนี่คุลายกันมุดหุ่นช่วยเฮลามาชวนนัทหุ่นขัดเยชวนเลจานอินทากแข่งลกมุนักกันหันกัลนี่เนี่ยมาเสจุงอังจงแต่พอชวนเลอินแต่พออินทากทิลรังปะเทียนหินมินเวงที่ปะเทียนเก่ารันหูแต่มินจงใจปุยนั่นแหละปะเทียนเก่ารันหูซาร์อันนี้ที่กันเสียจะวางชวนปะเทียนเก่ารันหูเตอวางเงินแห่งมุนเตhiกันกัลเทนี่ที่กันเสียเก่ารันหูจุงกันโลเมมาตินกันทอปุยเตกัน General Superintendent เตกัน General Administrative Committee Member แห่งหุ่นและมุนเตกละเก่ารันไอโอตุระเรมินรวดปุยตุเตจุงะโปกันลอมมาเต็นกัน Regional Director Reverend Lalmalsawmaจุงะลอมทุกันสวยกัน Global Mission Director Reverend Bruce Sailoโปจุงะกันลอมาเกนี่ตักเงียลโปกันสุกัลเฮียนินกันมิงอินมินโลกว่ามินหูดูปนกันนานรอนปันวังเทขัดยังขานินkhawvel pum huapa mo phurtun ni chungin mi kha an shrang thei ema mi te khan chin chi theya kan than ti muang tak zeta kan mi le sa no ti sin dia mi ang mai in ke ni po an laka kan ngam pain kan tlang nel chu tiang bo in khawvel mun rang atanga ka ran member rang local vun rong ai nang lo trong mang ai nang lo pian phung ai nang lo du zong leกัน environment point อังเรามาเสียจุงจุคริสต์ทาราวินเป็นอันรวยคอมาเขาเวลเขาขันปอลเราปุยแต่กันหันดินเทเตค่ะเราปุยตั้งไม่ว่าดินเมริลนักันเขาขันเตอุณหภูมิปะเลโฮเตจุงะลมทูกันทินลุงตักกันสวยนนเละทินเรนจอนโอเวอร์ตนะcross creek apostolic church กุลายาเมริลนะเขาขันเลียนปุยไม่ในตัวนี้อันนู้นมิโซ service เตสปานิ service เตอมินอันนี้อินกงเองกิมะมินดูสักปะเทียนทูเตมินสวยตีระเลอินเตมินเปะอย่างชวนินมีจันปุยนะใช่มาจุงะโปลมทูอันสวยตั้งไม่วันนี้ติค่ะกันหันสวยนนเละดูแต่ชวนินตลางกมนัตูรละมาชวนินตุนดินมุนะกันก็รันรีพอร์ตแต่โปหันสวยนนเละได้ละทรายน์กริงแต่ชวนินกุมสังนี่แหละสมนี่แหละปัจจุบัน September
alawzawa October thatira khanin General Conference Indianapolis muna anelo kuta Florida nei ania ta chuanin report thar lamber kanan riata chuanin khawvel hianin na thona mun national uak kan ti za som kuale pakua ramrang za som ku pakua kan lu chila territorial uak kan tia ram khat chunga wasut lai bi khasom thum pakua kan neya te chuan kan total chuan ram zani som thum pariat kan lu chil territory le ram countries and territories zani som thum pariat chumi bel khom chu nia te chuan territory han ti joi India po South India khu UPC lo din namun masania hian India ram ayan oa te chuan keini notice in de hi a territory chunga min khung luta ke chuanin Andhra Pradesh a khuanin sangnile som pani vel khanin tun ma Pentecostal Assembly of the World anti Dorothy McCarthy India rama oneness missionary ronlut masaber kai ruai lakal zel te khan omve Andhra lama khuan anni hi Bible believers anetia chu UPC International NGO lut boka chen India rama hianin national church keng tu India unit le territory huang chunga notice India le Andhra Pradesh unit te chukan oma katiang khan khawvel mundanga po ram pakhat country pakhat ni si chunga khanin territory big ram ko khan angapom chi kha engoma zatan oma chung chu somthum pakua kan ni a national uak kan ti tak ram anga chiri ju za somkua pakuan omboga tiang chuanin chung chu khawvel mun rang atuna kan din munani a kan report triat nun bera khan ram le territory zani somthum pani kan lu chila tuna hian parukin kan lo than bela zani somthum pariat kan kaita a te chuan kan ho tu pa ver Reverend David Banara na chin chi dan chuanin national population reference bureau in a chin chi dan chuanin ram zani som omin an chin che chung zinga za som ku pakua chu tuna kan lu chila ram som le pakhat kan la lu mabaka North Korea te Afghanistan te tin kumi Middle East rama khuanin musulman ram engamalu khir tak hi alatama chung chu access challenge nation lu harzual big ram tinia access challenge nation ACN antia ram som thum palivel tuna hianin UPC hen kan naya an ram din muna kira Christian om phalan lawa Christian ani tin riat chuanin dam chung ta na moti lum emo rem thei te ne chung muna chuanin kan missionary ten kan ho tu ten kuan reu mek zela khawvel rambung ranga hianin member engomosat kan neya kan tam ve to viawa chu ti rual chuan athen te chu ram member tlem te kan la nei na mun te om ve a kan in ang lawa kan tam viau na muna chuanin noi thum chuang dai kan omama se kan tlem na muna chuan kan lo la tlem ve khop maya man ne li san ron ti chu ka chung te chu athen chu som noi lam lik kan om na mun te om ve a then chu noi chuang dai noi som chuang dai kan om na mun te po oma eng po ni se UPC and khawvel pum huapa na alang na hian ma lang na hianin thil kong thu min a thena pakhat na chuan uak santia uak sun na tho na wa tho na mun member po pani khat kan neya missionary ten rongan boltran na tak taka uak stinia adot le chuanin organize uak antia chu rongan wa bola member pon nei to biak in pon nei to ni ma se aram mi te kuta thu nei nan la da lawa missionary ten ram Kohhran anginan enkola Bangladesh te po Kohhran ding to Bible school po kan ne member eng wazat kan nei to ma se missionary una pa James Corbin aten national superintendent nan la thoka chu tiang chuan in Sri Lanka te po una pa Prince Mathai ten missionary nan la thokta chu organize work antia achung ber chu nationalize work antia aram mi te kuta thunei na zong ompum hlum to na mun kha ne Pakistan te North East India te heng India ram te hi missionary in aran pain min enkol to lawa in charge sun omna khang kha ke ma ni kuta kan thunei na ompum hlum veka yang chuanin nationalize work organize work
works tin lom thuminan tren se tiang chuan khawvel mun tina rongan bola tranan hanla chawani ti kha kan sei du te chuan tun din hmuna hianin khawvel pum huapa America rampon zong hen ko ran le preaching point sing li sang thum zet kan ne report hiat thei chena te chuan member hi North American lamtenen tiam vekin khawvel pum pui hian makta duai nga nuai nga sing khat le sang kuwa chuang kan nei to kan riat thiam jong chuan nuai som nga le panga chuang khawvel pum huapa UPC member kan ve to ani chu khawvel pum pui mi hring billion riat tlu le ding on riat atanga te chuan kan la tam lo hle na chuti rual chuanin khawvel pum pui zar phar ko rana chuanin alom lian ve tak kan nia makta duai nga chuang in khawvel kan namun trewa kan an su eng don ani kan tlem lutuk chuang lo ve ti thei ome na ero chu kan nga malak tu ro chu kan nga le ni ti kha alang chianga tun din hmuna kan riat thei china khawvela UPC member tam naram ta chu Philippines a hian nuai som pali singli sang ni le zanga som thum kan oma Venezuela hianin nuai li le sing ni le sang kuwa kan oma Uganda rama Idi Amina tun ma mi hring sa te po ayan soithin Idi Amina ram thina khanin nuai thum le sing ruk le sang ni zasari som ni pasari kan oma Madagascar hian nuai ni le sing li le sang ni chuang kan oma ten football thiam ram Brazil hianin nuai ni kan chuang boka ten kan then ram Pakistan hian nuai khat le sing kuwa kan tling boka ten El Salvador hian nuai khat le sing sari kan oma ten chuba ka chuan Liberia hianin nuai khat le sing ni chuang kan oma North East India hi pakuana kan ni ve nuai khat le sing khat chuang kan oma te chuan Kenya hian nuai khat le sing khat an chuang boka ten Mexico hian nuai khat kan chuang boka se tiang chuan USA le Canada ro chu kan seng khan nuai riat vel bor anin chiar the chung chu kan din mun ani khawvel pum huapa hianin region rang hi chuanin Africa region hian antam bera nuai som pakhat le singli sang khat janga som li zet kan oma ten Asia ke ni khomol pu yan nuai nga chuang kan oma Central America le Caribbean thlir kara khon nuai nga chuang an omboka Europe bi ka khuanin khawvel ram hausa khon member kan nga theilawa sing thum sing li kan latin lo dewa Eurasia le North Africa po khu region tharania sing bor kan lat phalo hreta Pacific thlir kar khi kan tam bera king Australia te pon huam tel veka Pacifica hianin Philippines te khomol pu Asia khomol pu kan ti top ang khane lawa king Philippines lam te chu Pacifica an lut da ya UPC chirna chon nuai som panga le sing kuwa kan tling tre pa South America khume Argentina Brazil khulai Uruguay Paraguay ti walai velbora khuan nuai som kan latin lo de ulek te chuanin kan seng khan US le Canada bel khom ku nuai riat chung kan ne ve to khawvel pum puya nuai som nga le panga kan lo chuang ve ta chu tiang chu kan din mun ani chung te chu tun truma kan report pek thei tlangpui ni ta sela khawvel pum huap UPC chetla han ngai tu in kan ho tu te na thumin cha ber chu UPC hi Pentecost nia apostle te din Kohhran lakal zel khane chu wang chuan UPC an thil hlom thum kalpui tur kan neya pakhatna chuanin apostolic in doctrine an te chu thurina chuan apostol te hniang hnung kan zui zelani Isua pathian na kan poma pathian pakhatani je kan poma ten sual sima sual ngai damna na Isua phum na trompuina na tuya in nim phum le Isua tharau lam taksa thole anga tharau thenin baptisma te chu apostol te doctrine ani UPC chu apostolic in doctrine thurina apostol te hniang hnung zui zel chu pakhatna ni panina chuanin Pentecostal in demonstration Pentecostal in experience antia kan lan chuana Pentecost ni thil thleng tharau na tholo thleng kha pomzel tu te kan ni wangin chu kan demonstrate na kan lan chuana hian Pentecostal
niek nung zui zel tu trong triat lo poma tharau lam thil na tho zong zong pom tu kan ni ti kha an sei ur ani a tun lion lau ber chu thurina la UPC lan chu na UPC ngam to lo ni hi Kohhran ral zel tur zia ani an tia chu adik khop maya thurina la rum rut la phai na riam tu ma se lan chu na UPC zia lan chu tir ngam to lo ni kha an lau le chu min cha na sa tin a pathum na chuan holiness in lifestyle an tia kan nun dan kong ranga thiang lim na nun puitur in chaina nemo make am diemo eile ina niemo khang zonga khanin kan ngai tu na le kan ril ruput manga pone se thiang lim na lan chu puitur an te chung thil pathum chu khawvel mun ranga palai local khom ten kan soidar turin kan ho tu lian ten min cha apostol te thurin ala om chun zom zel Pentecost ni thil thleng ang lan chu pui zel le kan nun dan kong tin reng chung lam le pon lam le che je zong apo thiang lim na nun pui turin min cha apostolic in doctrine Pentecostal in experience holiness in lifestyle anti asap rong chuan chu Kohhran ho pon he report lo ngai tha tu te pon kan muna pianga kan soidara kan thil dara chu khawvel pum pui UPC ten chu thumun chu thumun chu kan soidara kan thil dar zela poimoni ti kha vena hianin kan soi tel du bok ani ti chuan kan soyang khan in mi tong trai pui na zong alom thu kan soya in mi du sa na kan don zong te aro pui kan ti a pathian Kohhran kan pha ang to ka thanem lo ber ni maila kan pha ang to ka kan jukti ve na te alom kan ti a India marcha Kohhran ai kan han o ve thei te po changro pui kan in ti a kan lo me ma Kohhran ho te zar pathian zar a heng mun te hi an thlengin kan kal ve thei ni ti kan ria kan lo me ma in za chunga po lom thu kan an sei non le ani pathian in zain malsom chero se Pentecostal Church International Global Council 2022 November ni som pangatanga som pasari nei na mun chu St. Louis mun Embassy Suites by Hilton ti hemi hotel hi ni a hei hi alu tran thak na ne ti hianin kan tianga hei tak hi a hotel chu ni khi ta hi hotel ming point tara tian so lai thì karami so talang the chung sing te so ni phei veka sang oma ti khanin kha han ena vei lam ane ding lam a hen thian om phei zel boka chen hi information desk ani a hianin global council information desk ani a thak tu te urtu te ani a chen hei vậy em mày thì hiện lên thì anh là về là thì cho nên hết thì hiện lên cái gì là hết lại hiện cái hết thì hiện lên kết lắm thì lại bu anh lâu tí năm hôm nào ông về lại thì hiện lên khá đồ bẩn gió kết sâu lời hu về lại à cho nên mình đi phăng anh nên hu mà thì hiện lên thì billions people cái này hay kan mamo zia trul zia gets lam pang Bible school kan kai zia te en hei tinge kan ti e nang ti te ni a chuanin tuna hian hei main hall rorel muna kan han lut ta hei main hall chu ni a mai ti hianin chu a tilan ti vela hei hi ta hianin translator ho Portuguese te Spanish te French te African tongin an letlinga tu soi tu bula mi pakhata dinga tong an mo zelen letling helai tang hian translation pu ta tang hian tangin an let le ati khanin but ania hi tami ki stage ka ni a sian ti hian thutleng hi block thum a oma chumi ba ka pochuna sira hianin an larem trewa chiti kan din mun ani a hei an program mandan zong ta hian an tar ngal ve ka chiang de ven hei hi amu thei anga ti chuan hei hi global council program ani ti kha
an sei tel du bok ti chuan hi nung lam video le kim mai lo ti na mun ani ti chuan hei si thi a om trup mai zan ni chuang a om ti hianin kan thu mur mai ro pui mai ni ti chuanin ti hian kan kal zelanga hi ding lam kila train kan lu ta so flek lo om mur mai song flek ta seram sang in an ronda ani muno me mai It's an honor to greet the church in Northeast India. Louder, We want to thank you so very much for everything you're doing to reach the world. We greet you from Global Council in St. Louis, Missouri, 2022. We are so happy for the 2 delegates that we had with us. God bless you. Tian hey tian hey headline hian in hi an chairman Reverend David Bernara thutna ani tian hi Reverend Bruce Zawela co-chairman thutna ni tichuanin stage a hian ni chun thu tam lo chairman le co-chairman baga tu soitu le council secretary ani mai tichuan hei hi solama big screen kan muang to tho khan ne tichuan he dian an hin hei fleck kha anda khom vele boka fleck om zui mai tichuanin lo om le mai tichuan hei ti hianin hela hianin Bible anda khom ta tichuan hei thank you for bringing Bible ron ti tichuanin kan han en kualanga hei trong sang in an ziaka heng te hi ni chuan he te hi heng Bible nge riat to lo sang kan mu sang in ti chuanin hei khoi nge riat to lo da khom truk to mai ti chuanin so ta office lama po om truk to boka chuanin hi thian le khabu thiang lim kan zuk da ve ke ma pon hei hianin kan han ji te kan tilang fri mang kan da hi hianin hei ne le khabu hi Holy Bible me zo version hi kan zuk da ve pokon hianin hi na dong lama trang hian kan an la ni we mo ko mai hey series and whole truth nani Asia James Corbin ante ini series of truth na headline ini in the dark.